Tipralandni Shanmungo, Fine 23 August Shalmario, Dilini Jantar Mantaro sitting demonstration Kleinai, IPFT. Abani Bagai Shangrong Shalo, Tripura Shundori Express Rail Malkhung Bike, Haste Yakarkha, IPFT ni Sara Charchi Sengkrakrok, Rail Malkhung Bike, Dili Thangnai Rongno Naidugna ni Bagai, Bhadarghat Rail Station no Thangoi Shogoi IPFT ni Haste Ajokphang, Prem Kumar Riang, AGS Montri Shukla Charan Nuatiano Khoboi, IPFT ni Kubun Ozamaro. Balong le tak mo kon sa chiru o bes ko na yamaya o to pani ko na mo to matala o ka ya ya oi maya o to o ha se le solo mi wa so ta ha ke to me te na la chi o to pa o ha ni cho to chini do pharo Hare beba bukung bararo Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Chini hano se Sengkrakrok Sabano girinani Sabano lajinani Chunanga tiprale Chunanga tiprale Ohane joto chini do pharo Ohare beba bukung bararo Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Thang lai nơi Yapri paksake joto thang lai nơi Shan lai nơi Khorang basake chini hano san lai nơi Nang kha hưng ke thui rư nơi Chini imang no muk thang chư nam nơi Kupur cứ cha khứ nhà vui Mukung bara joto thang cha hưng lai nơi Tamo Hindu, tamo Christian Tipralandni chobawa yapri she lai nơi Kisi kaduma hasa zamani Kisi kaduma hasa zamani Tabo bo sheksa di tonko Tabo bo sheksa di tonko Bisi kaduma satong zamani Tabo bo satong zak tonko Tabo bo satong zak tonko Oh hani joto chini do pharo Hare beba bukung bararo Haste ni Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Chini hano se Tisanani Sabano girinani Sabano lajinani Chunanga tiprale Chunanga tiprale Ohane joto chini do pharo Ohane beba bukung bararo Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Chana jato no tanja Chini shan mani kaisa Nuhulia buskang mungsha Tipralandni semino imang kaisa Mukha unai yomo salsa Ungke jumpan tansha Rangchang ni ha, tinang ni ha Manya sato jom liao buka Kubun do phalo
mona jakere tangoi mona jakere ohani joto chini do pharo ohani beba bukung bararo changla joto no thanja chini san mani kaisa changla joto no thanja chini san mani kaisa chini hano se Sengsanani sebano kirinani sebano lasinani Bishi burum ni haike taklai bo Tipralandni shanmungo edisi manmani shalo fainai 23 August shalmariwo Delhi ni Jantar Mantaro sit-in demonstration khlainai IPFT aboni bagai sangrong shal Tripura Sundori Express Rail malkhung baike Haste Yakarkha IPFT ni Sara Charchi Sengkrakrok sekango shaklai jak tongmani haike dipor damchini jorani shimi Agartolani Badarghat rail station kuthum lainani chongmani IPFT ni adong rok thangnani muchugnai rok kubangma fano ticket skulugyani bagai asuk kubangma bororongno taklai ni Delhi obhijanot Zakliya hunai shakha Delhi obhijano thangnai IPFT ni khoroksa adong sir padi puilan lamsogo chini khorang ni channel sir tini na ro tamni bagai phaimani ba tai nor ni harmoni tamni bagai nor biang ko thana nai songto hambai sidi khorang media rong no songto 13 August songto 40 bosor no khai phayo song 2009 ni simi je 13 August song khai phaimani je Chini Tipralandni je demand no tuyoi angkai semani simi angkai kisa juda khai jong khai ka angkai semani simi jong Delhi Jantar Mantaro khai ka angkai taklai bo jong Delhi wo Jantar Mantaro 13 August palokna bago jong hangoi tong Chini Tipralandni demand no tuyoi sir khorok busuk thana nai tini ni supporter sok ajak borok to emne কিছুটা গুৱাহাটী দিল্লীৰ লগত চিনি বৰক টংনাই বৰক বসুন সুবাসু খাই নাই তো তিনি থানা প্ৰায় 180 জন আহাই মতন তিনি টংগো থানাই তো গোবাংমা কিন্তু টিকেট মাই আনিবাগৈ বৰক থাংমাই আহিছে গাই মোটামুটি ফাটানি বৰক বাই মোটামুটি অ জায়গা 200 300 তো বৰক কানাই 200 300 sir a jaga ko tini hai dine thangangke ko buhuru sogoi nai tai buhuru a jaga sit-in demonstration khlaijak nai tai sal bosor ni bagai o movement choli nai song to tini tinta সময় song oroni sarok kangkai song khana sasa sone 19 tarikh song sogoi nai 19 tarikh thangangkai song 19 angkai 20 21 22 dui tin din song o jaga rest khaioi 23 tarikh song sini 13 August song odino song palok tanglai nơi 17 तारीख अगस्त 2023 IPFT पार्टी ने अंगई 2023 ने सिने 23 August अब जों एवरी ईयर सेलिब्रेशन खालायो स्टेटहुड डिमांड डे फ्रॉम बिगिनिंग 2009 नि सिमे सिने बरं गोनां सारेन्सि देबबर्मानि लीडरशिप लाई थांजाक प्राय बिसि कलकनो दाबिनतियै जरावा आगरतला हास्टेबल मैदान जरावा खुमुलंग हेडक्वार्टर बिल्डिंग एरिया जरावा दिल्ली हमो हाई खालायै जों सेपारेट स्टेट नि डिमांड न जों बेस खालायै खरां तिसावै मास गैदारिं हाइकाबा स्टेट लेवल गैदारिं हमो हाई प्रोग्राम जों एक्टिविटीज खालाय फैयो दाख्लैबो हायनो सिने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFT नि डिसीजन बाय 2023 23 August स्टेटहुड डिमांड डे आबनो जों पालायनाय दिल्ली जंतर मंतर अबनो जों त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक जतनो साइमनो IPFT आचाइफ्रनि सिमिनो एडिसि आमचाइनो कताल हास्ते सेपारेट स्टेट सानै जों 2023 न तामनि बागै बेस मा खालाय हिंकांकाय 23 August न तामनि बागै बेस मा खालाय हिंकांकाय जतनो साइमनो 6 शिड्यूल मानमानि
1984 सालनि 23 आगस्ट जोंनो जे त्रिपुरासा आमचाइ होननाय खागै रोजाकमानि उनाव बनो बेस खालायनो जों IPFT बाहायनो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि आर्टिकल 2 and 3 नि दाराव जों त्रिपुरा हास्टेव तंगै 184 जनानि राजानि बसंरक जों अबनो कताल हास्टे सेपारेट स्टेट नामनानै नांगौ होनाय IPFT पहिला अ त्रिपुरा हाव खरां तिसानाय आलादा राज्य अबनो जों बेस खालायनो Chini Sarensi Deborma 3 थांमाने यागुलफनो Chini जे ताबुक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFT नि जे तंनाय रखनो जों अ बेसनो अ डिमान्डनो अ इशुनो जों कोनो दिनो दुर्बलता खालायावै कोनो दिनो जों उक्लग तन्यावै कोनो दिनो जों अबनो खलबै तन्यावै Chini खरांनो जों तैबते सानानि बागै ताक्लाय हैनो 2023 नि 23 आगस्ट न अबनो जों दिल्लीयावनो खायलायसिनाय हिनाय जों वानसगै तागो Chini गोबांमा डिविजन नि प्राय 200-250 Chini डेलिगेट्स बरक दिल्लीयाव थांलायनाय जों Chini सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी ताबुकनि प्रेजेंट Chini ऑनरेबल प्रेसिडेंट बरं गोनां Chini आता प्रेम कुमार रियांग तै Chini IPFT नि ऑनरेबल जनरल सेक्रेटारी बरं गोनां Chini रिटायर TCS रिटायर ऑफिसर सपन देबबर्मा तै जोंहायनो सेंट्रल कमिटी नि लीडर अफ जतनो थांनाय अबनि बागै जों जत लोकरकनि थानिबोनो कबकनाय Chini जे दिल्लीयाव थांगै आलादा राज्यनि दाबिनो खरां तिसानानै थांतानेव लामा लामक्लक बाय ट्रेन थांतानेव बा आरो थांगै Chini प्रोग्राम सक्सेस अंगै केफिलि फायासाक जरा जानि जानगो केफिलियासाक जरा जतनि नुखुंगनो ईश्वर हामारि खलायथों भगवान सुबाथों कायतर सुबाथों जतनो सिरिलायदि तै ताक्लायो हंकांकाय Chini नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि ऑल स्टेट नि रिप्रेजेंटेटिव Chini लीडर्स रखबो Chini अ मूवमेंट Chini अ 23 आगस्ट नि दिल्ली नि जंतर मंतर नि प्रोग्राम सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन नि प्रोग्राम पार्टिसिपेट खालायनाय Chini ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट NFNS नि बरं गोनां डॉक्टर मनीष तमांग तै Chini आरो जागावा एक्स Chini नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट नि Chini एडवाइजर नि चेयरमैन डायनामिक बो Chini त्रिपुरा हावा फायै गोबांमा Chini IPFT न चुबामानि बा IPFT न फानबक्सिमानि बिनि कन्ट्रिबिउशन दंगो Chini बि निरुप रेड्डी बोबो तंनाय तै गोबांमा स्टेट निबो तंनाय Chini अ मूवमेंट लीडरशिप खालायो बरक जोंनाव चुबानाय दिल्लीयाव 23 आगस्ट फुं 11 सिमिनो 10 सिमिनो सेंजाकनाय दिल्लीनि जंतर मंतर प्रोग्राम तै दाख्लैबो खाख्लायो डिफरेंट Chini नेशनल लेवल नि Chini लीडर रक बरक तंनाय तै खाख्लायो Chini गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि रिप्रेजेंटेटिव जरा मिनिस्ट्री तंनाय बरक बायबो जों मालायनि बागै कक सालायजाक खाख्लायो बरक बायबो जों मालायै Chini हायना हाय ताक्लाय तामनि बागै दिल्लीयाव थाङै दं आबोनो थैनो बरकना कक सानानि बागै जों सुजुग मानाय Adinge sar puliana lamsobo Chini Khorang ni channel ge sar dini ne o sal ka hambono ro dini oro phaima ni karon tamo ba tamni purpose no tei no biang khana nai dong abun ga saikna re belai belai no hambai Chini media takurong no tini 17 तारिख 8 मास 2023 tini ni salo जों फाइनाय 2023 नि 23 तारिख अगस्त Chini एडिसी माइबो साल तै जों पार्टी IPFT 2009 नि सिमे तिनि जराते अबनो स्टेटहुड डिमान्ड नि सालनाय जों मानै फाइजाक अब धाराबाहिक भाबे 2009 नि होइते तिनि जराते बा ताक्लायनि जराबो जों अबनो पालाव तंगो जों माइया साक Chini जे स्टेटहुड डिमान्ड बा सेपारेट स्टेट जों दाबि खालामो जों माइया साक जों आन्दोलन खायथानाय जों राजनैतिक दल जदिও न हियाबा जों राजनैतिक भाबे आन्दोलन खायतंगो Chini अ स्टेटहुड डिमान्ड बा सेपारेट स्टेट नि दाबि न आबनि बागै जों तिनि ताउ बारारघाट स्टेडियाम रेल स्टेशन जों जत पार्टी IPFT नि ताबु गराते प्राय 200 जन बरक प्रतिनिधि जों थांनाय थांगै जों 19 तारिख आगो दिल्ली सगैयानो ताइ कयेक दिन जों नायसिनखनो कष्ट खायखनो जों 23 तारिख अगस्त जों दिल्लीयाव जंतर मंतरव जों सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय अब बছর बছর जों खायनो फायो अब पार्टी IPFT नि धाराबाहिक भाबे 2009 नि सिमनि चलै फायमानि ताक्लायबो आबन बागै जों दाबुं जत Chini Sengkrakrok ताखुक बुखु ने हानाव फायो जत जरा Tipralandni पार्टी IPFT यो तंगै हामजांनाय जत न
जानि पकेट नि खर्च बाय के रां दिसालायै तब थानानि बागै रेल स्टेशन नायसालाय दं बरनो नायरिंनाम बागै आं सरि जाया आं 15 दिन मतन ताबक आं लाइजाक आं थांमाया याबा आं ओमहाय ट्रेन बाय थाना दंमानि आं डेंगु पजिटिव मानजागै मिया जरावनि तैसा टेस्ट खायरिमानि आं ताव पजिटिव आनि सरिलो दं खोंगै आं थांमालिया तफना आं 22 तारिख रग नायनाय आं फ्लाइट दावबायफोर थाङैमानु जों जतन थांलायनाय जोंनि लिडाराव मिनिस्टार हयते सुरु खायो जत प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट तै जत संगठननि जत अग्रा जात्रा जतन थांबायनाय Kata kisah kok besar, senunggu emang katanya orang rumah IPF ni supporter so pajak, kaya orang korok besar ini ni ya Tripura Haste ni enggak thana ni naik tong, tapi kubun Haste ni boda, norok bebas sekarang ni movement so Mahai tabu jati kuno khabar kere, जों sudah party IPFT single party ini borok no, जों थांनान बागै जों tabu jarago pray 180 जन मतन ट्रेन बाय थांगानो बाकी टाइ फ्लाइट रो बाय होनानो Sir, oh movement, oh sit-in demonstration je Jantar Mantaro khajana thangi tongmani. Omar salbasang ni bagai tidol jagi tongmani. Nacheng abo aro sitting demonstration on ni program to salchana ongnai phongni 10 11 ta ron hoite chengai chen sare ni 4 ta jara tin already permission cheng najak chen aro no cheni Tripura khani nangmani kauro chen Delhi bo thangai achogini cheng awai khailayo protek bosor no taklai bo cheng Chini abo Khorang no Delhi won Tisanani bagina chung prostut tongo sudu Delhi wo ya 23 tarik August Sara Tripura wo Chini party IPFT joto division committee ba regional committee tongnai joto jaga wono ar 23 tarik salno palo lainai Shangrongshalo Tripura Sundori Express Rail Malkhung Baike Delhi thangnai rongni bisingo tongo IPFT ni ex MLA Sindhu Charan Jomatia ex MLA Prashanto Deborma ex MLA Dhirendra Deborma IPFT ni Haste Ojama Sunil Deborma no khoboi kubun Ojama rok Fighting kasar hai no hai seng sar no Chini Khorang ni mangpligo seng lamsogo. Kasar tini ni osal ka hamon norok biang thanglan ni naitong taitam ni bagai thanglan ni naitong abun kesai kana. Hambai Chini Khorang no tini nirok bai malai mane bagai happy independent day. Pai men ya ulfanut happy independent day ni tongkha. Oke hai si IPFT ni naharmo edisi lakana Tipralandni samnani. Ani jati ni अस्तित्व रख खाने ने बागै जों दिनै 17 तारिख IPFT जों दिनै दिल्ली वो थांनाय एबं दिल्ली रावना रय दं Tripura सेरि ट्रेन बाय सिने नाहामं যতদিন পর্যন্ত এডিসি লাগানো পৃথক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইমায় আসা পর্যন্ত IPFT বনে আন্দোলন চয়াকারি নুতংনাই আবনে বই जों दिनै Ani Tripura Joni Tripura Sara 12 লক্ষ Tripura Sara no mukti ron bagai IPFT ni demand no tei जों tini dilewo जों thangai tongo dilewo जों dona nai ani jatini ani hani ani dofani bagai जों tini oro phainai rok 180 180 jona boni nokung hokung khiboi boni bosabotei khiboi Roni tangbelani kiwi fana, oh jati ni samung kajian bangai, boros cengoi baksa kelai ceng tini tren kana. Oh tren kawai bahani ceng, asal malama, songramo tangkani wo, hibu mana, hai fana ceng tini, ceng do fana piok nani bagai, ceng tini ceng dilewo ceng tangsinai, ceng testari wo, Jantar wo, ceng dona kari sitting demonstration asoknai. Asoman jaglo chung, Chini party member no chung yafarna. Abun Chini lokko, abun Chini nahani. Maisar tini no zorak hamraman bagai. Fainai 19 August Shalmarini horo Delhi shogoinai borok. Abun yagulo shalbrinai sungmani yagulo 23 August Shalmariwo Delhi ni Jantar Mantaro Tipralandni shanmungo Khorang tisanai borok. Rail malkhung bai thangmani logi. Fainai 22 August Shalmariwo birkhung bai khe Delhi thangnai. IPFT ni kubun ojama rok. Raja Khoraguli Nishimi Nelson ni logio mangpiliti shanai Omit ni kokthum Chini Khorang.